الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ثلاثة الأصول. تابع الدرس ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا الأمساسو هجريا بكلي أني كمناني أني بناني أني سبا جاتمون مامبولو ميني هجريا سانكالو سبانا ربيع الأول بيسو إمبكي أو تلفولوي بيسو إمبكي أو فولوي. ميلادي نصارو كجاتي بافلا أني مغاني كلي سانكالو تانا بيسو ني ولون فلانا أمبي داود أبو مسجد رزاق أمبو كونو درسو بي شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ككتابو كونو ثلاثة أصول يرمي أكو ومعرفة دين الإسلام. ako masailan nani be o wajibira mugo kelen ka iko do o masailan nani abo kono akoy ka silamiya dina do. qawluhu wa ma'rifatu din al-islami alladhi huwa din haja ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bal huwa dinullahi azza wa jalla alladhi amara bihi ibadahu. ناكو كسلاميات دينا دو سلاميات دينا ودي ننشيدي صلى الله عليه وسلم وكاد دينا بل سلاميات دينا دي على كاد دينا دينا مي نايا كجونيا مريا ناي والذي أمرك بإتباعه وأنت مطالب به فمي ني إنيا مريا لا koy kattuga ko a ñininen do ife iko ko machine ika do la budda an ta'rifu haja din karitala abi kay kan dina ñañini kanye do dina mi ni ñamariyala ki kattuga ko a ñininen do ife cogoshi ika o dina ika ñañini ka do. والإسلام هو دين جميع الرسل سلامية الذي يتشيدم بك الدين كل رسل دينهم الإسلام بمعنى العام تشيدم بك الدين دي سلامية إنكم مانا كافو مانا لمن يقرباليه تشيدم بك الدين إسلامية دي. فكل من تبع الرسول من الرسل فهو مسلم لله عز وجل. مغو نيتغورا تشيدن دوكو الاكا تشيدونا يتغو دي كو سلاما عليه مسامين كروتا لندو ومن قاد له يكرو دي كوني مغو مينيه ايري كرو عليه موحد له يتغو دي كون مينيه ala kele iye ala ke kelenye hajal islam bimanahu al-am ninde to ko silama ni akamana minye globali annahu dinu rusul jami'a silamiya de chidem be kadinai fal islam huwa al-islam lillahi bitawhid silamin fana minye kire kolo alaye ni tawhidiye wal inqiyadu lahu bita'ati aniki kolo alaye ka ala bato wal qulus min as-sirki wa ahlihi anika yere koloshi ka kalashiya ka bo musrikiya ma
ani mushrikiya dunkew silamiya togo ki yere koro alaye ki yere di alama ni tawhidiye ani ki yere koro alaye ni batoye ani ka kisi kabo fulankafoyama ani fulankafo dunkew ninde silamiya gorobali amali islamu bimanahu liqas min nanko silamiya na kamana kerekerlenye فهو الذي باس الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويدي ألا يكن نبي محمد تشيني مني لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دينه بس تشيدن كفي دين ورته كوي نتشيدن كدينته عليه الصلاة والسلام والإسلام أن حصرا في اتباعه صلى الله عليه وسلم silamiya farla ɲɔgɔn ka ciiden ka batoli de kɔnɔ kisiri nɛma baka fala yamkunu liyahudi an yaqul ana muslim ate se ka kɛ yahudiya ye ate bɛ yahudiya ye yahudiya k'a fɔ ko ale ye silama ye ate se ka o fɔ aw nasarani an yaqula ana muslim ate bɛ nasara fana ye a k'a fɔ ko ale ye silama ye بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تشيلن كفه وهو لا يتبعه يهوديا كافوكو عليه السلامي كريتين كافوكو عليه السلامي تشيلن كفه اتتغو تشيلن كفنا اتبعي اكوفو فالإسلام بعد بعثة النبي هو اتباعه صلى الله عليه وسلم سلاميا كوني تشيلن كفه سلاميا يدي كتغو تشيلن صلى الله عليه وسلم ciden ko ciden ko fe nima tugu ciden ko ite islamai qala taala ala ko masamin korota lendo qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah nabe ala fe ayetugu ne ciden ko ala debe aw kanu sisa ni mugo min ba fe ala ki kanu ube ni mugo min nya fo dala ko nebe ala de fe igizame min be passé la kayira ko ibe ala fe ibe tugu ciden de ko sallallahu alaihi wasallam sino mugo ya fo ko ale be ala fe cogo masoka tugu ciden ko aye ala kanu min fo adda kono cinyata la ta dusukuna ni koni ala kanu ni cinya de do ibe tugu ciden de ko ni tugura ciden ko e ka ala kanu wotede ala de be e kanu sisa haja huwa al-islam bimanahu al-am wa bimanahu al-qas awa silamiya ninde silamiya mana gorobali anya fo cogo silamiya ninde silamiya mana min kere lendo silamiya ninde mana gorobali cide won cirani femmi nyude to ko silamiya amana qasu amana min kere lendo cide cirani silamiya minye cide cilen ko fe silamiya werete silamiya cogo werete se kamina mo sila fo ikatu cide de ko sallallahu alaihi wasallam o ko fe ako o bil adilla o ko fe ako bil adillati ika silamiya doni delilai qawluhu bil adillati la bi taqlidi silamiya iba doni delila de silamiya te doni ni taqlidi ko ne be karasa de ko ne be tugu karasa de kote silamiya to ye koy wa inna ma bil adillati silamiya be doni delila de min al qur'an wa min as sunnati kad delila qur'ana kono ani ciden ka sunna haja huwa al ilm ninde to ko doni yere qur'ana delila min be qur'ana kono ani ciden ka sunna qala ibn qayyim fil kafiyati safiya ibn qayyim ko aka kitabu kono nuniya kafiyati safiya ako al ilm قال الله قال رسوله قال صحابة هم أولي الإرفان قدوني يدي على قوتي شيدن قوتي سيبو قوتي هم أولي الإرفان من أصحاب المعروفة نونون دي تقو قدوني كبغاو على قوتي شيدن قوتي سيبو قوتي مال علم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان donite eki ka doni ye sosolide nuko ciden kote e ba fo ne kote ube ba fo karsa kote doni toye doniti oye tume bulu semi rahimahullah ayenni yoroni sarahu anye
مال علم نشيبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين الرأي فلان أقول صدقة بنغيم يتنفو ليس هذا هو العلم أن تنشب الخلاف بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتدوني إكا سوسولي كوجو إني تشيدن نيوغونشي تشيدن بافوتي وبافو تشيدن كوتي إفنا بافو نكوتي وبي بافو كرسا كوتي أقول دوني تؤوي وتكون جدالية إكا كسوسولي كلاي تجادل بالباطل لإدهاد الحق نوبي سوسولي كني نغالوني بروكا تنيا دوني تويدي دوني يدي على كوتي قرانا كوتي سيبو كوتي bon سيبو كوتي قرانا ودي الدليل فولي سنة ويسلاميا كالدليل بويرو فلاناي إجماع الصحابة ويسلاميا كالدليل بويرو سباناي سلاميا كالدليل بويرو نيندي ناكو العلم قال الله قال رسول وقال صحابة إجماع الصحابة ni sahaba bebbe na minka o yeddere lay men ni sahaba kelenye min fo don ke ko nyugon so bala don ke bawo do bolo ni hari sahaba kelenye min fo o beke delilay dina kono don ke bawo do bolo ay ni sahaba kelen ka kuma tese ka ke hujani delilay abada fo aka soro saiban ka kuma amanna susoso seba ka kuma ni tiden ka hadisa ma bonyo konkoro ni seybaye kuma do fo seybayin ka kuma ni ciden ka hadisa do yo nyogon fonko nyogonya ante seyban ka kuma mina cidan ka hadisa ko kele fulanna seyba ka kuma beke hujani delilay ni ani seyba wore ma nyogon soso ni seybaye kuma do fo ani seyba to mabbe ola seyba wore ya soso ola o fana tese ka ke delilay ambe aradi terjihu de nyini nous connaissons Seba côté, mais Seba were côté, ou bien Seba to côté, ambe tarajihu de nyini. Seba min côté, ani Seba were min côté, ambe tarajihu de nyini ka de la nyini, de la yemin ta griya, obeke huja ibara bekenai. De la min ta griya, obebila. Donc ninde sahalendo Seba kelenka kumala. Afamuna, ni Seba benna minka oye huja. Sosoli tola min ni seba kelen de nye min fo doni ke baw do bolo huja do della do dinala doni ke baw do bolo ayi atese ka ke huja e fonka fem fula korosala aka soro seba nka kuma ani tiden ka hadisa ma nyogon soso kele fulana aka soro seba nka kuma seba wore ma soso na ya soro seba wore ya soso ambe dlajeli de ke delila ye min ta griya obeta mais ale tatisika ke hujete de lay min ta griya o de bete ninde kuma sahalenye seba kelen ka kuma la na ma ciden ta soso kele a fulanna nani seba wure mo nyogon soso nani seba wure nyogon soso amba lajede de lay min ta griya mbota ka barake nan de la min ta griya o bebla o de lay munye abdullah ibn abbas dondola dona na ko tamatu ko ale ba fe ka tamatu de ke ako basite tamatu la ke atigi ko abubakar kwan kana tamatu ke de umaru kwan kana tamatu ke abdullah ibn abbas ko yushiku an tanzila alaykum hijaratu min as-samai aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala abubakar wa qala umar donc ni yayira na ni seba aka kuma ni ciden taye nyogon soso seba ka kuma to minola Buna bashi ko ako akateli alabe farawu go sanfe kaw halaki sisa mbafu alaka ciden kote au bafu ko abubakar kote ko umaru kote donc ne nyaayira sheba ka kuma be minade nani nasu manyogon soso ani ciden ka kuma manyogon soso kele fulanna nani sheba wore manyogon soso nani sheba wore nyogon soso amba lajede de lay min tagriya ambota donc doni yeninde ala kote ciden kote seba kote doni yenni sabade seba benna min nakafo haja huwa li ilmu ninde doni al ilmu huwa ilmu al kitab wa sunnah doni yede qur'ana ka doni ani sunna ka doni amma aqwalul ulama
مدوني كبغو ككما فهي تشره وتوده فقط كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم دوني كبغو ككما ونانا ka ala ka kuma de sarahu ka jeyanye ka cidin ka kuma sarahu ka jeyanye ulu ka bara yode dro doni ke bawo to ka kuma yede ka ala ka kuma do tawsiranye ka sarahwanye ka jeyanye ka cidin ka kuma do sarahwanye ka jeyanye wa gad yakunu fiha aw fi badiha qataw doni ke bawo to ka kuma adobe qataw be shekake ye ala ube kataw beye adola doni ke ka kuma aka kuma doni ke ka kuma be se ka ke katawye ube aka kuma do be se ka ke katawye wali adillatu laysat kalamul ulama dillati ko doni ke ka kuma dillato ye انما الادله هي الايات القرانيه والاحاديث النبويه دلب من الدين لا قران ايه اني تيدن كحديثا وما كلام العلماء مدونك باو ككما فهو شارح وموجه ومبين لذلك سره كلاو دي درو اني بانغلي كلاو دي درو كالا تا بانغاني كاتيدن تا بانغاني لا انه الدليل في نفسه متاير كود دلا دوني ايريه دوني كبغا كما تسكا كدليلاي نا ايريه ولوكا كما ولا ني يري درو كالا كما بانغاني كاتيدن كما بانغاني هذه هي المسائل الأولى وهي الأساس بدا بها شيخ رحمه الله نندري مسائل فلوينيه نندري سيباسما فنايه ودات الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا دامنا على لأنها هي الأساس بس قال لدي سيباسما لدي لسري وإنما يغدون بالعقيدة وبالأساس بالتعلم والتعليم ودعوة إلى الله عز وجل ibe damina li bekene aqida de ye folo damina li bekene si pasemani lesiri de ye folo ka kala ka mogo la kalama ka mogo wele kata alama ni oye yubdan bil aqida iba damina aqida de la folo li annaha hiya li asl wa hiya li asas parce que aqida ale de lesiri ale de si pasemay donc ni ba fe ka kala ni ba fi ka mɔgɔw kala ni ba fi ka mɔgɔw wele ka taa alama i kan ka damina min na folo kan ka kɛ min ye lesiri kan ka kɛ min ye sipasima kan ka kɛ min ye folo ni b'a damina la o ye aqida de mɔgɔw la kalali damina kala ni bɛ kalan damina damina ni aqida de ni b'a fɛ ka mɔgɔw la kala u la kalali damina ni aqida de ni b'a fɛ ka mɔgɔw wele ka taa alama weleli damina ni aqida de ale de lesriye ale de sipasma oriato Sheikh Muhammad ibn Wahhab ya damina la o kofe tumami aye islamiyyi ayo o bangeye koy ko doni akadele lawe islamiya be doni qur'ana de islamiya be doni hadisa salihun de islamiya be doni ni seybon ka kuma de ulu de lay dinala doni ke bagaw to ka kuma ni min ni qur'ana ni hadisa ni seybo ka kuma benna ambata ni doni ke baga min ka kuma ani qur'ana ni hadisa ni seybo taye nyogom bila ambata bila ote konya dogoya de aka bonya banfe aka karama banfe me alemachi min chira o yachide de sallallahu alaihi wasallam donc derila be qur'ana de la ni hadisa ani seybo ka kuma doni ke baw to ka kuma ubeyira qur'ana ni hadisa de la ani seybo benna minna ni doni ke ba min ka kuma ni no benna alhamdulillah amba min ambe barakenay ni doni ke ba min ka kuma no ma be eleni ka bonya banfe me anka kuma nan ka katawa ambo sagima antota o ko fa ko al amalu bil ilmi wa masaila fulanesa al masailatu saniyatu al amalu bihi masaila fulana ka barake ni doni wade masaila fulana ika barake ni ka doni ya amal بعلمه فالعلم بدون عمل انما هو حجه على الانسان هذا ما دون فله ني يدوني فنكلا اما بارك ناي ويهوجا ديكا ابيكم من حديثنا ني تيدن صلى الله عليه وسلم القران حجه لك او عليك اكو قرانا
imma ana kima hujay lagara ubi ana kika hujay ni qur'ana kala min ba ko ye barake nay qur'ana be kima hujay ala ayin kala aye barake ne min ni qur'ana kala min ba ko ni ma barake nay abe kika hujay ala kan kisoma ala ayin kala min be kun kono abado mi ama barake ninye donc doni niya kala mi barake nay o be ke hujay de ika فلا يكون العلم نافيا الا بالعمل دوني فنا تشك مغن نفع بدا إيكا دوني تشكي نفع بدا فويكا بارك نايدي أما من علما ولم يعمل فهذا مغضوب عليه مغمي ني دوني كلا إما بارك ناي نين تيجي دي كم مغو كو ألا ديمنانا مغمنون كرو لأنه عرف لحقا وتركه على بشيرته باشكا تيجي ayet tinya do len ko fe ayato ya mabarake na nin to de maghdubu alayhi ko ala dimilen ba koro wan najimu yaqul baytul kala do ko najimu kore munye ni arabu ye baytu doke ka kuma do fo kutige nyugo na ba fo najimu neshiru yere nu ye kuma tugu nyugo na mutige ka bo nyugo na ba fo ma ko neshiru ne nin ko najimu nu ye kuma munun ke komi baytu ku faraka bo nyogona ako baytul kala ko wa alimu bi ilmihi lam ya'mala mu'ajjab min qabl ubadil wasali kon najimu doko ko doni ni ma barake naye ko o doni shugu o doni ke baga shugu ko ebe la jaba bori batola unye lagara doni ke baga e ma barake ni ka doni ye ko yomani kama do ebe la jaba boli batola unye wa haja majkuru fil hadisi sharif ako baytu min fuleninye nim baytu yin fora hadisa sahlen kono inna min awwal man tusa'ar bihim an-nar yawm al-qiyamah alim lam ya'mal bi ilmihi jahannaba be meneni mogofolo mununye yawm al-qiyamah do tasuma be meneni mogofolo minye doni ke baga bola doni ke baga minna ma barake ni akadole hadisa be turmiji de kono ni hadisa be turmiji de kono ka fo mo folo min ni tasuma be menena e qiyama alim lam ya'mal bi ilmihi doni ke baga nama barake na akadole al ilmu maghrun bil amali ni doni sorola doni ani bara de be tugu nyogona wal amalu huwa samaratul ilm bara de ye doni iridenye doni be komi iride adenye bara de fa ilimun bila amali ka sajarati bila samari ni doni fana be mogo bolo ima bara kenay abe komi iri jole ni iridentala la faidata fiha faidatu iri shugula wal ilmu inma unzila min ajli al amal doni ala ye doni jigi ni bara de ala ye doni jigi pour bara de ka kenay كما أن الأمل بدون علم يكون وبالا ودلالة على صاحبه أبيكم إني مغو كفنا كم ببارك فنا كعلبة كسر دوني تبلو وفنا يفلي دياتيكا إذا كان الإنسان يعمل بدون العلم نهذا مدى من فنا يبارك كسر دوني تبلو فإنما عمله وبال وتاب على صاحبه وبارا يبلغودي أني شيغي أتيكا برجتي يلاغرا قال صلى الله عليه وسلم سيدن كو فنالا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أقوم مغو ني بارا باركي بارا من نيكا ني سيدن كان نيامريا تاكا لاغري كبارا بساكما أو مغو من الجاهلية إما كلا إباكي كباركي دليلات بارا من نقرانا دلالة على حديثا دلالة على شيبا وبلو إفنا ببارا فولا ألما كنت كبارا ينري ولهذا نخيرو في الفاتحة في كل ركعة نند قصو أنباك كاكلا فاتحة كنو أنك صلي أركان بلا إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي رباك كافو كنت على nkanda kata sira tilelema don ka sira e ala ye nema ke mogo mununka nkanda kata ulu ka sira ma ala ye nema ke mogo jumanka
أولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يفلك على الدليل إيكا أراكا لا كن نبي نيمو تنيا تيغو شيدي سون مغو نيمو كو على كي فرا ولوكا جمادكا نونون دي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انتي على مغو منو ني ديمنارا وكرو إيكا بلا ولوكا شركا إيه مغو منو فنافلي إيكا بلا ولوكا شركا فسمى الله الذين يعملون بدون علم دلين آيين كنو على يمغوله مغمون ببارك دينا لا كسر دوني تو غلو على يوله كو دلينا كو فيليبانتو منون بباتوك كسر دوني تي على يولوله كو فيليبانتو والذين يعملون والذين يعلمون ولا يعملون بالمغضوب عليهم مغمون فنا بكلا وبدوني كلا نوتي بارك ني دوني على يولو فنا وله آيين كنو ko ala diminen do mogo minun kono fali netanabbaha lidhalika anka kunu ahakili ka kunu anka nunun do fa innahu muhimmu jidda nunu hamilen do kosobe anka nim fana do de ni barake ni jahiliyai itogo de ko filibanti ni ewa doni fana kala ima barake nay itogo de maghdubi alaihim ko ala diminay kono ودات السورة أنت من سفيان بن وينا كمكة أقوم من فسد من علمائنا ففيه الشبه من اليهود أقول نانك دوني كبغا من جوغو يرا نانك دوني كبغا من كرا دوني كبغا جوغو دوني بيبولو يتبارك ناي كوي يهودي نغنا دي ومن فسد من عبادنا ففيه الشبه من النصارى akoni mugo min fana tiena anka bato kela wala e fana be ala kakala bato ni filibantiyae ko e fana yen nasaraw nyogonaye donc nanko kabara keni doniye natara minye salih ibn abdulaziz ala sheikh afana ka salasatu usulu sarahula al amalu bihi ako wal amalu bil ilmi minhu ma tarkuhu kufra ma terku kufura ni ala ko anka barake ni doniye ako doni dobe ni ya do ima barake nay abi kafiriya ay nunu fam doni dobe ni o do ima barake nay abi kafiriya o minhu ma terkuhu mashiyatu doni dobe ni ya do ima barake nay itogo de ko ala sosola o minhu ma terkuhu makruh doni dobe ni ya ado ima barake nay o togo de ko makruhu wa minhum ma tarkuhu mubahu doni dobe niya addo ewa ni ma barake na ya dagari hari ni ma barake na fulu misali ay munye tauhidi ni mugo minye tauhidi kala kado mushrikiya minye iya kala kado ni wajibile mbika ika barake ni tauhidi iki yere koroshi mushrikiya ma kalite sabayimbe shirkul akbar وشرك الأصغر وشرك الخفي نيو كلا توحيدي كاليتي سبا بارك ناي شركو كاليتي سبا إكي يري قرصاما توحيدي كاليتي سبا يموني توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات نونون دو كبارك نيو نونون دو فلان كفويا فانا كاليتي سبا إيو دو مي إتارا مشركيا دكي كفلانا فرا ألاكا إيه كافرية أي توحيدي كلا كادو mais eye tawhidi toye katake mushriki de ye kafiriye nin doni toli yi kafiriya parce que wajibre ka barake ni tawhidi ya kala kado ni eye tawhidi toye adoni fule ko fe bolo itara ke mushriki ye nin doni toli bi ke kafiriye min taye soso ala soso de masala eye ciden ka salli chogo do salli chogo minye sunnay ciden ka salli chogo do be sunna de do eye ciden ka salli cogodo konni salli cogo min fulen ni ciden tumben ninke sunna sallila sunna de do e ya toye ye makka o minhu ma turku mashiya fulanna doni do be ni ya kala ima barake na ye ala soso o misale jumay ni mo min nya do misali la kodolo
haramudo ka dolo fere haramudo ka tolo ewa kata asa mogo bolo haramudo ka dolo mi haramudo ka dolo lami mogo la haramudo unan nyogo no e nunundo me e sagera iye dolo mi e sagera e ye dolo fere e ka doni toli min fure ni ma ashiatu ni nyala sosode e ya do ko dolo mi ni haramude e ya do ko kata dolo sa haramude do e ya do ka dolo sa kani yere ma haramude do e ya do ka dolo mi haramude do e ya do ka dolo di mogo ma ka mi haramude do ne o kofe nin donen kofe e bolo e tara dolo sa nin donen kofe e bolo e tara dolo fere mogo do ma nin donen kofe e bolo e ye dolo mi nin donen kofe e bolo e tara dolo di mogo ma ya mi nin doni min fule ni ya donen kofe e bolo ni e bara to e naye yala soso ye ala soso ni yoro la sabana doni do be ni yo kala ko do me bara ke naye ye makarhu ke wode sisa misali la ciden ka salli cogo la ko baaraw debe ciden ka sallu cogo la sunna de do e ulu kala iyu do me e sagira ka salli imu sunna ke ye makaru ke wode ato Sheikh Abdallah Bumbaji mu masala adella ka misala do ke bolomina fule salli la sunna de do ni mo mi bolomina hadisa u sera ama o fora ye ko ka salli ki bolomina ko sunna de do e sagira iyo do e sagira isallira imi bolomina iye makaruke hari na ma foku ka salli tiana iye makaruke parce que ye sakki den ka salli cogo do kon ni nye sunna de isagira kituku kya toy ni nye makaru de bolo ni ndoni bara baliya ni nye makaru ye bolo sa ewa nani na minyoma o minhu ma huwa turku mubahu doni dobe akala nin kofe hari ni ma bara kene adagariye o misale munu nye cide sallallahu alaihi wasallam lada kowye munun te batoye lada kowde do mubahatu wal adatu al mubahatu wal adatu ko munu nye ko daga lewnde anil ladaw masala cide ka fini den chogo ube cide ka tama chogo uluna nyogona yu kala kudo eye cide ka fini den chogo kala kado iye cide ka tama chogo kala kado bo kanunun la dege adagaraye ka cide la dege wula mais ni hari ma cide la dege wula fana dagariye parce que nunu nye ko daga lewnde doro ani la da ko de nunu nye amma fo cide ka fini don chogo mi nye ka fini to ali ka ba kuru fura ko fere an kan to ma de voilà mais aye nim fini sugu de do aye nim fini de do ube ciden tumbe tamani chogo de la ko daga len nunu ni la dana ko munu ni ciden tumbu ka tuntu ke ni dina ko ni batoye nu ye ulu kala ni ye bara ke nu ya dagariye ni yu toye fana a dagaru toli dagariye donc ka bara ke ni doni ye Salihu ibn Abdulaziz ala shehu akat salasatu sulukuna ya tilakata ni tila yoroma jolido nani ni tila yoroma nani ayat tilakata odema ka bara ke ni doni aha المسائلة ثالثة مسائلة سبنا دعوة إليه أنكو دي كسلامية دو نيري سلامية دو إكا بارك ناي دونك نيري بارك ناي موير بنا الدعوة إليه وليلك كتاما قوله دعوة إليه أي لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه أتي وسكي هذا مدي أي يريكا كلا eyere ka barake ni doniye wala yad'u ila Allah azza wa jalla ite mugo wole kata alama o fana te sekake o te wasake ka fu eyere kalana eyere bake ka barake ni ka kalanye meita ke ka wole mugo wole kata alama donc eyere ka doni ni eyere ka bara o fana te wasake bal la budda an yad'u khayrahu fu iki tanaw fana de wole kata alama fayakuna nafi'a li nafsihi wa nafi'a li ghayrihi niyen ninke inake mogoye mogom minya yere nafa ka mogore nafa wala anna haja li ilm amana parce que nin doni min fulen ni danna ya de do laysa bi milki laka تغتنزونه وتحرم الناس منه نندوني تكومي كويكا مرافي كو إبا أمرك الله سغوي نيبه مغو حرام يراما دوني تويدي
doni te e kam mara fenye ko iba mara kam go to kumanti ala wan nas bi hajati ilayhi ka sor mo ka haju bala fana ikam mara fente ni ba mara kala sago ka bilaye ni ta Allah kala mo la fal wazibu alayka tabligh wal bayan wa da'watu an-nas ila al-khair ni wajibra e doni ke baga fana ka ika la selike ika bangelike ika mo wore kata hera mo wajibe ika haja al-ilmu alladhi hamalaka Allah iyaha nin doni min fulen ni ala ya di ema ka doni bila ika laysa waqfa alayka waqfu te ko adira ema de waqfu te ko ala ya ta ka di e kelemate wa inna ma huwa laka wa li ghayrika doni mbe ani itana fala tahtakirhi ala nafsika kanan nin doni monopile ka to ire bolo وتمنع الناس من الانتفاع به نيبي هذا مدوم بالي نوتو يرن فناي بل لا بد من تبليغه ولا بد من بيانه للناس لا بد فن دون من بيبلو على شيء نين دون من بيبلو فويكا بانغ مغو يدي دون من بيبلو علىكم مسامين كورتا لندو ويجا غد الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب علىكم تشيدما وقتي فويكا مانتوي وقت من على يلاهد من كتاب الدنكون يلاهد من أولا لا تبيننه للناس ولا تكتمونه نكو كتاب الدنكون والله كتاب دون الدرامة كتاب من دور الدرامة والله فاكو بانج مغو يدي أكنو دغو أو سلام دونك باو فنبوة ودلا دوني من ديرما لاهد دي تارا إيه ala ye lahidu de tay bolo ala ye danna ya de bilika doni min dirima fuika bange mugo yede ikana dogo haja mishahu agajahu Allah ala ulama ni nyel lahidu de lahidu min ala ya mina doni ke bagauka an yubayyinu linnasi ma allamahum Allah min azalin an yansura alkhaira ala ya bilalla wa allahidu takabila doni ke bagauka ku ka bangeli ke mogoye ala yulla duniya minna ku ka bange mogoye pour doni na chari heray na chari wa yakhruju an-nas min ajlumati lan-nuri ina mogo boddi bi chama la ku bila norola wa haja amalu rusulu awannin de ci de on ka barai doni min diuru maka waleli ke katama wode ci de on ka barai alaihim salatu wassalam alaka tamuna alaka kishubuka wa man tabi'ahum ani mogo tugura ci de on ko قال تعالى لكم مسامين كورت علينا قل هذه سبيلي أكون محمد رافوية نفلنغا مبداوا منك نيندي نكا شراي أدعو إلى الله نيمبي وليلك كتا علما على بشيرتي دونيكا أنا ومن تباني ني أني مغمغ تغرينكو شيدين كا شراي داوا دي من نيبي داوا كي أكاكي على بشيرة akake doni de ka jahili tese ka wolelike jahili na kwa be wolelika drobe mu gofili dawa ka saratu dobe ni ayala folo adu ila Allah dawa kila ki ka dusukun kalash ika wolelike kata aladema kana wolelike kata irema kana wolelike katika jamama kana wolelike kata population ma kana wolelike kata jamana ma kana wolelike kata jamana kalladama ibe wolelike kata aladema ki dusun kalasi ni ye sarati folo sarati fulana ala bashirati wolelika ke doni de ka ni be fem min fo mogo ye konni ye wajibiye akasoro de la bi bolo qur'ana ni hadisa ani sebo ka kuma ni ba fo mogo man ni haramu ye akasoro delila bi bolo qur'ana ni hadisa ani sebo ka kuma ko man temela la chogomi ni be mogo nyamariya fenna akasoro delila bi bolo ni be mogo bali fenna akasoro delila bi bolo sabaina ala basira o man tabani ani mogo tugura ne ka cidon kai wonni be fanaka mogo kana fode kon ni be woleli ka kasoro ika wole ke kata ala de mai kana wole ke kata yirema ika wole ke donika nin kere kera ni cide nda ko ayi ana wa man tabani ni sarati ni woleli abenne kani mogo tuguranko wa subhanallah wa ma ana min al musrikin shene be alay ne make musrikin
donc ne ya yirana aya laba fana ya yirana ni ako weleli kake kata alama weleli kake doni kan weleli kan ka munka tauhidi kan mugo ge ka bo mushriki ma parce que aya laba ko wama ana min al mushrikina ne make mushriki donc weleli kala si kana to ko e dawa kala de shirku kana ye bolo tuguni dawa kala shirkul akbar kana ye bolo shirkul asghar kana ye bolo shirkul khafiya kana ye bolo ni ko e dawa kala de yere folo de ka bariya ka bo fulan ka foya ma folo odata ko وما أنا من المشركين نت مشركين هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه أو نند تيدن كسراي نند تيدن كتبغاو سراي العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل دوني أنك بارك دوني أنك وللك كتعلم فمن لم يدن وهو قادر على دعوة وعنده علم وكتمه فإنه يلجم باللجام من النار يوم القيامة كما في الحديث أو مغو نئما وللك كتعلم شيبي فنا إبسك وللك كتعلم فنا دوني بيبولو إبسك وللك كتعلم فنا مغو مبالي مي إما كي إيدي توغو يكو دوني دوغو بغا إيدي توغو يكو دوني دوغو بغا etigila mo yomali qiyama do jahannaba tasuma nege karafe o de be do ida kono kuma nana hadisala chogobi mogo ye doni kala ya do ibe se ka weleli ke fana mogo mi bali weleli ma ma weleli ke kata doni ma yomali qiyama do e to de ko doni dogo baga jahannaba nege karafe o de be do ida kono المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه مسألة نانين نشيغو يا دامنا لا فلوكو واجبرا مو كلن كاي كا اولودو ناني ناي مونيه ميني كسبالي تورا من بيسرو داوا كونونا وليلي كوي كسبالا برو مثلا كحكيلي بولا معرفة الله ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة والأمل به والدعوة معرفة الله ورسوله ومعرفة الدين الإسلام والأمل به والدعوة إليه معرفة الدين الإسلام بالأدلة الثانية الأمل به الثالثة دعوة إليه نين الرابعة صبر على الأذى برا حكي كتولا معرفة دين الإسلام بالأدلة والأمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه نانينا دي فلان با كسلامية دو ني أكاد دليلاوية ني يري سلامية دو يري كبارك ناي فلان ni yere barake nay sabana welelike katama nanina tora min bi soro dawa laika sabali tora ngoro ita bilade ka fo dawa fitina kacha dawa mankan kacha dawa alla gosili kacha ay nka dabilade ibe dawa inke tora min bi soro dawa inno fe be sabala korode qawluhu as-sabru ala ajafihi ma'lum nishewuko koy ka sabali dawa laika sabali tora min bisro da laika sabara koro adunindo anna man da an-nas wa amara bil ma'ruf wa nahaa anil munkar fa innahu sayata'arradu lil aja min al ashrar adunindo ni mogo ni ko ibe mogo welede ka mogo nyamara ni nyumai ka mogo fatanya kabo ko duguma min benima ibe tora bena isoro kabo mogo jugu fe tora bisoro kabo mo jugo fe lianna kaseera min an-nas la yuriduna al-khayra parce que hada maden chama inte hera fe dina hera ni dina nyuma hada maden chama to fe bal yuriduna as-sahawat wal muharramat hada maden chama jiya kono nindungo be ulude la lindungo de la nyine kake haramu ko de kaduye wal ahwai
albatilati nindungo munun yefuye ode kadun ye fa ija ja man yaduhum ila allah bo ni mo min nanuma ebu wele kata alama o yuradduhum an sahawatihim ni mo min nana hada madewma e bake kusage kumbu kan nindungo ma fala budda an yakuna minhum aradda al fi'l bil qawli aw bil fi'l la budda ulu fana banya la nyini de ebe bara minau ka sage imma unu ka bara sage nu ka kuma kaunye ubi unu ka bara sage ni ka kewale fal wajib ala man yadu ila allah wa yuridu wajha allah an yasbir ala aja awa awajib lembe mo ka mo min be welelike kata alama ni be ala jati de nyini ika sabali tora koro wan yastamirra fi da'wati ila allah awa ika continue ka dawala ika continue ka de ita bilade ibi sabali ka dume ka continue ka dawaka wa qudwatuhu fi jalika wa rusulu alayhi salatu wassalam ikan ne wa no wa la daga bagaye jownye wala ci dew ala ka tanune ala ka kishibuka wa khairatuhum ci ani ci dew be kanyuma wa khatimuhum ani ci dew be kadafa baga muhammadu sallallahu alaihi wasallam min muhammad kisini ne mabaka ni mo min ko kadawa ke toram ka tora soro dawala ka sabali akoro ni mo min sablera akoro iye jow la dege ciidew iye jow la dege min kawsa ciiden be min ye ciiden be dafa ciide nyam be dafa o muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ja laqiya min an-nas ciide nyam mun soro ka bo hada madew fe wa kam laqiya min al-ajab li qawli wal fi'l akacha ciide nye tora chaman de soro akuma kalama ana ke walelama qalu shahiru tuma mi ciiden jorani tawhid dawaye ukoko dabali kela de do wakajab uko galon tigela do wagalu majnun uko fato de do wagalu fihi min al aqwal allati jakaraha Allah azza wa jalla fi al Qur'an wiyukuma chaman fo ciden ka kuma mununi ala yere yulla kal Qur'an ko kolon filina do den donc li danna do den watanawaluhu bil aja awa uye ciden tani tora fanaye فقذفوه بالهجارة حتى أجمعوا أخذه صلى الله عليه وسلم ويتشيد كبا كروك كتشيد مبو فتشيد اوان سينتو ويا بك جولي لما دعاهم إلى الله عز وجل ثم متشيد نيولي كتا علما تارا تايفة دي كتا ولي لك ويفندن بلو ندمسنو دي بلا تشيد نا كابوني كبا كوري فوا سين سمرا فورا جولي لا كاسينتو مبتيجي تيجي دعوة كما والقوم صلى ججوري على جهره وهو ساجر عند الكعبة تيدن سجودتو الكعبة قرو وتارا نيامي تمامي نيامي جيجنا دين فرقنا جي سلغنا نياما وتاروتا وياسر تيدن سجود لهم بالكعبة قرو كانوا بلاكا وتعودوه بالقتل ويتيدن لاهدو نغنيني كوبا فغا وهددوه ويتيدن بغبغني فغاليه وفي خجوة أهد كلي جرى عليه ولا أصحابه ما جرى فيم بولي لا تيدن كنا كشيبو من بولي لكاي عليه الصلاة والسلام فكسروا ورباعيته أدو ويتيدن ويا أنيون كري أنيون نيون منون بتاكا جوغو نونو كرف ويا أنيون كري وسدوا في راسه صلى الله عليه وسلم ويتيدن كونكولو جوغي كجوغي كونكولو لا أهدي دو وغا في حفرة وهو النبي الله صلى الله عليه وسلم تيرن تربي دينا كونو بدر كنكا دينا هودي كلا يروينا دينا دو تنبي تيرن تربي كونو على كان نبي جمادو وكل حاجة أجا في الدعوة إلى الله عز وجل نمبي تورا دي ني تيرن ياسر الدعوة لكنه صبر مكيدن صبر الله وتحمل أين نمبتا وهو أفضل الخلق أدير كوسا دام فين عليه الصلاة والسلام فلا بد للذي يقوم بهذه الدعوة أن يتعرض للأجاء على حسب إيمانه ودعوته لا بد مغوم ونيكوي بجوني من دعوة لمن يحكم من بلا إبي كدعوة حكم منك إبو نغونا تورا دي سروك أبو هذا مدون في لمن حكم من بلا إبي كدعوة حكم من إبو نغونا تورا دي سروك ولكن عليه أن يصبر ما دام أنه على حق ni abika ikasabali
tanke e yere be tinya de ka fa innahu yasbiru wa yatahammal wa huwa fi sabilillah tanke be tinya de ka e ka sabali tora bi ka ika beta ibe alaka sira de la wa ma yanaluhu min al aja fa huwa fi kifati hasanatihi ajran min Allah tora bi soro dawala yomali qiyama do ika bahara nyumo bedo mijani famina abeta do ode kono abeta do ika bahara nyuma mijani de kono tora bi soro abeta do ika bahara mijani de kono saram min be boy ka bo ala fe saram min be kiye ka bo ala fe ka do ika bahara mijani kono ibe tora soro dawala ni sabalira koro ka abeta do ode kono subhanahu wa ta'ala nko ala ko kura kajalika jalina likulli nabiyyi aduwa sayatina li jinni wal insi ala kun nabi nyuma be ni jinna shaytani doke awa ajuguye ani hadamaden shaytani nabi nyuma be wa kajalika jalina likulli nabiyyi aduwa min al mujrimin wana na yawre kono ala kun nabi nyuma be ne ala ye jugu de ke ala tinyali ke lawla wa kajalika ma atahum min qablihum min rasuli illa qalu sahir aw majnun qur'ana kalamba munum be ni mun jengana batile de kazalika ma atal ladina min qablihim illa qalu sahirun aw min rasulin illa qalu shahirun aw majnun ala ko abo chiko kelendela mo munun temena ciden shi manu ma fo ko ciden ma kuye donkili danna de fato de atawasaw bi bal hum qawmun taghun ala ko yala nin kuma min fulin ni nyaw yala ciden kan mo ye nyogon waso nyogonya ye ni nyede wa ka fo na ka ciden na ye nin fa ala ko ay o ma nyogo waso na ye de mo de do filibantu de drop bambantu de do wodi atu dusukun kera kele ni dusukun kera kele ne kuma o be ke kelenye awa ciden cide cira o ko abbe ma donkili danna ko abbe ma fato ya fora ciden be bo ni e fana min ko be welere ke kata dawa ma e be welere ke kata sunna ma ala faham salaf salih ko be bidew ko kari ka mushrikiya ko kari nu ko e ma ko fato ube ko fato koro akan ki toro aman ki toro ciden ma shi ni fato ya ma foy ciden shi te na ye dawa ke kata nin tawhidi de ma ni fato ya ma foy uya toro ni kuma ewa toro kuma lama ye uya ciden be toro ni toro ke walela mai me usabalira korode donc ni e fana ko ibe ke dawa ke lay nani na min bika sabali an wakati bala o ambe na do delila minna abaka parce que cheikhu ya bila yereka akunna ale be fenfo aba fure bila adilla donc ayen nani min fo ni ala ye dirisuwere nati dirisuwere yiranna nani ka delila be sora suruma min kono dirisu bina kawka nani be abe delila abe be sora suruma do kono ni ala ye dirisu nato yiranna nani be ka delila be fo o sora suruma ka ayaw kono fengo fennale ba fo ni delila de subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم.